Dobar dan ljudi moji. Ja se nadam da ste mi dobro, želim vas svih pozdraviti, poslati vam najljepše želje i da ste mi dobro i zdravi i produktivni. Danas za vas imam jedan haul. Pardon, ščutalo mi se. Danas za vas imam jedan haul isključivo iz Eurospina. Potrošila sam oko 50 eura, nije ni veliki haul ni mali, ovako srednji negdje, ajmo reći za tjedan dana možda ili tako, ovisi koje stvari uzimamo. Snimala sam vam isto kako baš idem po Eurospinu, međutim dosta vremena je unutra bila muzika, tako da ću vam morati samo staviti preko neku muziku, nisam mogla vam ništa pričat, jer eto, ako me gledaju trgovine, znači ofertisima, znači ako me gledaju DM, bilo ko, ljudi, nemojte stavljati muziku u trgovine, zato onda influencerići, vlogerići, snimatelji, kako god želite ih nazvat, ne može snimat. Da li ste spremni za da krenemo pomalo? Već sam vam više puta rekla da uzmete napuštene banane koje su ovako same, tako sam ja uzela danas 2 i uzela sam jednu papriku, mislim čak 2, jedna još tu negdje. Mažurana imamo, ali 1,09 eura je ovo i u lijepoj staklenoj bočici, tako da sam uzela 2, nek se nađe, dobro je imat. Ova pasata, ovo sam baš uzela, na primjer, to je jedna stvar koja nam ne treba, ali sam uzela zato jer je odlična akcija. 1 euro, 3 pasate po 200 grama. Uzela sam 4 ili 5 takvih paketa, nisam sigurna. Tako da bude. Morala sam otvoriti jedan paket jer nije bilo vidjeti rok trajanja, a traje jako dugo. Žao mi je da nisam uzela i više paketa. Ali imala sam Livija i morala sam malo ograničiti haul danas. Nikad ne kupujem preljeve nikakve, ali došla mi je želja kad sam ovo vidjela čisto da isprobam. Ova je od jagode, imaju isto od karamela i od čokolade i cijena je oko 2,30 eura. Uzela sam kruh za tost. Tremulini je inače jedna od boljih talijanskih marka, to sam vam već rekla, i općenito volim ići u Eurospin jer je tamo sve te talijanske marke koje inače nema u drugim trgovinama. Isto sva pašta je Tremulini, sad ću vam pokazati. Uzela sam ove hamburgere, neki dan sam kupila meso, baš kod mesara, samljao mi je. Za 3 eura smo napravili odlične domaće hamburgere, odlično smo se najeli. Budući muž me pohvalio, on je bio tako sretan i sve, tako da evo, ne isplati se davati 10-15 eura negdje vani za hamburger. Ovo sam platila 2 eura i napravit ću opet domaće hamburgere. Može se i ovo naravno ispeći doma, ali ovo je odlično pa sam uzela. 2 lisnata tijesta sam uzela, cijena je između 1,5 eura i 2, tako nešto, koji svugdje. Nije loše lisnato, ali nije ni baš nešto dobro. Kad sam već bila tamo, uzela sam od Tremulini, lisnato mi je najmanje drago možda. Odmah ću ga staviti u frižider da se ne smekša ovdje. Ali dobro dođe ovako za napraviti neku brzinski doručak, večeru, bilo šta, užinu, nešto. Idemo dalje. Ako vam napravim video baš kako hodam po Eurospinu, vidjet ćete najveći paket pašte u životu koje sam ja vidjela, ne znam za vas. 5 kila pašte je bilo. Sviđa mi se što su svi paketi bili veliki. Pašta nam ne treba kao i nikad jer je uvijek imamo, ali zato je uvijek imamo jer ja uvijek kupujem. Uzela sam 2 paketa ovih kužića, piperigate. Bilo je, ja mislim, 70 centi svaki paket, odlična cijena. Žao mi da nisam uzela više. I tortiljoni, zato jer ih jako rijetko jedemo, mogu reći. I većinom jedemo tako špagete, pene i to, tako da uzela sam tortiljone, ovo je kila. Pardon, Livio je nešto tražio. To mi je prazna boca, to sam kupila jučer kad sam išla u Svetu Marinu. Prosciutto di Parma, to mi je prvi put u životu da sam ga isprobala, prošli put kad sam kupila i bila sam oduševljena, stvarno je odličan, cijeli život sam čula za njega na talijanskoj televiziji uvijek i stvarno odličan. Oko 3,5 eura je 10
deka, to je 100 grama, ali isplati se i stvarno svaka čast. Uzela sam 5 ovakvih mlijeka, trajnih, njih ću spremiti. I uzela sam 2 ova mlijeka koja su svježa, njih treba iskoristiti do 7.8. Tu je ta još jedna paprika. Jedan komad kruha sam uzela mali ovako da imamo sad za pojest. Livija već jednog pojela u trgovini, kao neki hot dog izgleda. Dalje, ovo je kao neka fake cedevita, ajmo reći. Oko 1,30 košta, uzela sam, kad dođu gosti volim ponuditi. 4 jogurta ovakva, odlični su mi. Jedan sam već pojela. Za Bjora i Pimpin sam uzela par ovih konzervica, malo su skuplje, ali piše da su premium. I ove kroketiće da imaju ovako svako toliko neku poslasticu. Uzela sam nekoliko praznih najlona za smeće. Vlažni toaletni papir. Ovo su divlje šljive koje sam nabrala na vrhu našeg sela. Ne kupujemo baš često to, jer ja pijem kakao, ali ovo je bilo sve ovo za 1 euro, tako da sam uzela da imam neki put za ponijeti sa sobom, opet uštedit ću bolje nego da kupujem. Mislim da sam vam tu sve pokazala i da, ovo je veliki jogurt, full se isplati i mogu reći da dugo traje, isto od jagode imaju odličan. Želim vam pokazati još grašak što sam kupila, njega sam morala već staviti u škrinju, pardon, i sladoled. Ups. Evo ga, grašak, 2 eura je po paketu, znači 4 eura i dobar je kao i svi drugi. A tamo sam stavila sladoled, tu, da tu. Od kad sam bila dijete još, bio je jedan sličan ovako, nije bila ova marka, ali sličan. I to mi je uvijek bio jedan od omiljenih sladoleda, ovako u veliku tema. Ne sjećam se više, nešto na V se zvalo Valeta, Vinjeta, tako nešto, ne znam. I uvijek mi je bio odličan, pa sam uzela ovaj za probat. Dragi moji ljudići, ja se nadam da ste uživali u ovom holu, iako nije bio neki ogroman, ali je bio od srca. Bio je za mene jako štedljiv, jako unosan i uživala sam i u snimanju tamo, uživala sam u snimanju sad. Nadam se da ste vi nešto naučili i da ste našli neke nove proizvode za vas i možda isto neke koje vam se ne sviđaju. Pišite mi sve u komentare. Neki put baš imaš više motivacije, neki put imaš manje i tako kad imaš manje baš ti trebaju podrška i komentari i tako pozitiva i sreća, tako da pišite mi čim duže komentare i čim češće. Volim vas i pozdravljam vas, ja idem polako sve ovo spremiti, a čim brže pogotovo ove pokvarljive proizvode. Bye bye!